Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaol Meghalaya Karate Do Association kalapan kutno eka 28 inter-school but 10 inter-college karate tournament arhajar arpuar haga khatlai tarik unailar Halaban Sports Club Indoor Hall. Ya kanam la adu jong ki sekolah rak dako OM Roy Memorial Secondary School haga liang ki kentai kabala khor saw kitak maksiar marlai tri kitak marupa batrenong. Kasin Anthony's kalara kaliang kishenrang daga bakhor saw tali kitak marnong artali ki rupa bat pratali kitak marnong. Kadbaha kaliang ki college lara dako Shillong College kabala khor lai tali kitak maksiar lai tali kitak marupa bat henyo tali kitak marnong. Kadba kasin Edmonds kalawan nak kerjaan kabaar daga bakhor lai tali kitak maksiar bat kawai katak marupa. Ya nam best karate la khor da ucheltes Shilla Naga Providence School hakalyang ki senior, but u Eric Arenga naga St. Anthony School hakalyang ki junior. Hakalyang ki kentai senior lakur daga Rebecca Nongspung naga Providence School, but ka Emika di Merthong naga BK Bajoria hakalyang ki junior. Yagi kusnam siya ginong job lasam da working president ka Meghalaya State Olympic Association uba John F. Karshiyeng ringkat uba di rintatyang kumjo ki dukhat ka AMKA bat ki way. Silver medal goes to Ranjit William.